I posljedno ljudi da bi došli na novi klip na kanalu. Ljudi, danas ćemo raditi greške Borutu i danas sam spremio 4 greške iz 17. epizode Boruta, tako da, hajde da krenemo. Ok ljudi, prvu grešku možemo vidjeti u onoj sceni kada Boruto i Nojin, Shikadai i Denki pričaju sa Saradom. I kao što vidite u ovoj sceni vidimo i Nojina kako ima onaj mač šta je već pozadi. Ali u sljedećoj sceni kada Sarada prolazi pored njih vidimo da on taj mač nema. Ok ljudi, drugu grešku možemo vidjeti u onoj sceni kada Sarada priprema hranu i desno od nje se nalaze dve slike, a lijevo se nalazi ovakav, da kažem, manji zid i tu nema njene slike. Ali u sljedećoj sceni, kada dolazi Sakura, možemo vidjeti da se na drugoj strani zida nalazi još jedna slika i da je zid dosta duži, tako da, ono. Ok ljudi, znači sljedeća greška se nalazi na onoj sceni kada Sakura dolazi do one stanice i kao što vidite vamo na zidu se nalaze ona mjesta gdje se kupuju karte i to. Ali u sljedećoj sceni vidimo da toga nema, već da se umjesto toga nalaze stepenice. Ok ljudi, sljedeća greška se nalazi u onoj sceni kada Sarada ulazi u ovaj voz, šta je već. I kada stavlja paket vamo na onu policu gore, vidite da se gore vamo nalazi klima. Ali u sljedećoj sceni vidimo da te klima tu nema i da je ona pomerena na sredinu plafona, tako da ono. Ok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ako si video, ostavite like i sub, a mi se vidimo vrlo uskoro. Poz!